Assalamu alaikum Көкбөрік көрермандары жана Кыргыз элим. Биз бүгүн намыс командасы аттарыбыз менен биринчи машыгуубузду өткөздүк. Сол машыгуудан кийин Карчыга эт дүкөнүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай сонун истектерди командага жасап, балдарды жакшы маанайда тосуп алышты. Ошол Алла разы болсун. İşleriklerge iyilik. Damı aябай şirin eкен, мына жакшы экен. Кыргыздар кел столго отур дебейт, кыргыздар момтоп айтат. Салып жайлоң оюнда жан баштап жатсаң сонунда кымыздан алдын агайды бай колу чанач болсо колуңда жады чайнап кымыз уртап коюп жан баштап жаткан сонунда. Тегине сүрөткө тартып койгон. Ушундай моменттерди тартсаңыз оор чыгат. Ал байкаганда эле жок тарта бер. Турушун кара. Жараткан Аллах чексиз мактоолор болсун. Ушинтип келип, биздин жигиттерге дам берип аткандарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Сиңерге ийгилик болсун. Сүйөктүн керегине жараган ушул азамат болуп жүрө бергиле. Өзүң батасы тийсин. Биздин жигиттерге ийгилик. Акындарыңа салбасын. Жеңиш менен айталы, Алла разы болсун. Жеңил келген нерсе жеңил кетет. Жастарга айткым келетін нерсе, жеңил келген нерсе жеңил кетет. Жеңил келген абырой салмагы болмойт. Сондықтан да әр нәрседе қадырын білу үшін, оның қадырын түсіну үшін әр жеткен жетістігінің мен ойлаймын, әр адамның маңдайынан тер ағу керек. Әр адамның белі соған қайысып майысу керек. Сол сияқты еңбекпен тапқан нанның тәтті болады ғой. Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті демекші. Оңай ақшада. Мен дайым айтып берем, омат деген бар. Омат. Бүгін қордықтасың, бүгін орчылықтасың, бүгін сен ешкім түшінбей айтады, субханалла. Бір ертең Алла Таала оматты балким саған 40 жашыңда береді, 60 жашыңда береді. Балким балаңы себеп береді, балким қызың себеп береді, балким күйеу балаңы себеп береді. Оматты білбейсің сен. Бүгін кепедесің, ертең хан сарайда жашың мүмкін. Бүгін көшеде жүресің, сол ертең субхана жиппеніп жүрушің мүмкін. Бұл омат деген ушундай ооп келет адамгачы. Бүгін бар, ертең жоқ. Кыргызча айтканда баягы дөөлөт тоголок мени. Менин бабам менде эмес башка эле. Катаалдыкты басып өткөн жеңилбей, ашпай турган ашууларды ашты. Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн бирде шашлыкты намыс командасы менен жейбиз. Историяны видеону көрүп туруңуздар.